Khulumkha ani Tripuri Nation channel nai tongnai joto takubu khurokno ani khapangni hamjakma yaphari ang tini video ni bisingtei chini qualities of leader no share khaine chini Tripura hawo buskango TTAADC ni election ungtongoba hain bagi qualities of leadership no angkisa share khailayan musu qualities ke chin Kokborok bai chung hunu tongham ani chini bisingo tam kaham tong leader na hike ige ta joto leader ro ungjak tongbai ne kaham tongu katal leader ong bagai nango YouTube rogo net rogo khlowi naike sung mane haipana Tripura sarong bagai special babe jeng oro discuss khailene sairok nongkeba nakabaidi samarok tongkeba belai ang khatungnai haipana puila ang jotin thani koya musugo ani o channel no hamjak tongke nirok like comment subscribe de bell icon no butokdi te share bu khaidi no joton no koi tini qualities of leadership mane leader nani ke tam quality tongna tam gun tongna nang abono sung kisa highlight khailene bangma points tongu ibona ang kaisa klai kisa sukhrui bi salaine ek number healthy mane sak kaham ke tongnani World Health Organization ni mote sung healthy honkai ke busagna simi bujogya manosik English ba ke mental te social te spiritual nge tabo leader na ke chini puila na sori kaham na nang lungjagya sajagya te fit phat kuno derajak korojak gri fit phat nga nang nge mental ke to sung busiu manosik sin bakha kaham mane wansung hamya rok nyagai bakha kaham wansung kaham na nang sung baksun nugu basa kaham pana manosikota hamya kabangma rogi tongu yetabo social bhaina neta singna hingke society bai kaham ke tonga nang joto bai kathagi tongna nang abo bhaina healthy o khopjag tege sengke surimani prathana no chini leader ni bisingo praine asuk important roya kintu surimani belai nang tamke chini wansongma bai ingya je motaino poito khai tongu bisas khai tong bon thani jung surina nang depend khaina nang ye tei kaisangke leader ongke tinta w ni free ingna nang tinta w hingke wine wealth women wine ke chuak phangkha phek mani manai drugs ro phang thung omhai phek mani manai hasalo tongna nang nge boni poringe wealth nge rang paisa ni luke sung hasal ke tongna nang tei bu paithago nge belai important burui omen bai kelenkari ke belai ke gothoya saya ngi thang leader ni bagai nge o tinta abstain ba hasalo tongani nang leader ong ke ete kaisa omor age sung 25 teke 70 jora ge belai ke sag haifan sung nugu 70 ni above robu khai tongu chin bising ge 25 ka yari haina 18 15 20 rok hai loge school ni chrai rok borok ideology buchia phan haina onkhamarok nuktong actively onkhana ge 25 years ni si unke saw te ke sing ge rungmani education tabung jugoto sung again jugoto pora kri phan unglai kha under metric rok ung baje kuno kisa misa pore jakhan sung lai ya tabung jora hingke gerung ruruk saruruk ung tam kisin opposition bai chini sotru bai fight kaini ke sung gerung na nang ya hain bang at least metric pass ungkha ke sag abo bhai ni kabang ma stream chung law rok podrok rongjang ke tei besag nge tei kaisa next number ke speech power or commanding power command leaders ke boni sango pangorong no comment khain power butong na nangnai ke nang kok srai ke khorang kotor ke thik uchano kaham ke sakhe belai ke khna thognai abisingo local ni basa national international ma ke belai ke sag tagnondi chini ADC yo nang candidate na thangke Kokborok belai ke mana nang tamke nang language ma ke chini ni projarok bai adan prodan khaini ni borong dukho businani abo nini maniang borok nin thani borong dukho no prakash khayani sujug kri ing thangpai hain bagai local
national international language manana. Next number ke love hamjakmani thekene nini leadership o phainen nang. Actually political leader ke hamjakmani thekesi sopai je hamjaknai DOPHA no gulugjak masaya manuya ke nukha ke beibai satok pitok ke nukha ke bono phyognai bagai nang power of phayamusu power of phaike phiog de mano masaya manuya rokha deng noi abhai ke sung leader. Next number ke knowledge of culture, social condition, political and historical background, geography with constituency area. Jodi nang leader nan ke nang especially candidate rong na ke Tripura cinta TTAADC no sang target ke sai tong ma ba tabu buskang election Chini Tripura hani Tripura san culture sina nangnai, social condition sina nangnai, political chin background at least margin pore political condition situation ro sijak na nangnai te historical background chini Tripura salsa raja ni yago tongmani abutrok sina nangnai inge te kaisenge geographical area with constituency seat rokta tabu grondi chin Tripura hani geography ni area koita constituency tong ta rondi assembly ke site ta edition ke 28 ke 28 ni area ro busung study khaina nang biang tamatam tong ke a 28 sido chini borok ni ST ni butar songkha busu bini songkha busu abatrok seat rok sina nang jachai khai sukhrui jeng sigan nang inge hain jengke basa lai baksa ta joto ya ang joto ni kok saya haibana baksa buksu ke te gaisangke broad minded je leader boni bkha kwar kaham nanang broad mane kwar bkha kaham joto no mane kabagai khobui tongnai nanang boni bkha racism koroi taksini bisingop to chin Tripura hau to kabang tribes tong joto no nijeni bsa khenuga nangnai ige tribes rok no tui mane Kokborok sana tangthung ba speech rok saya ke sanai te sung oronu good leader kaham leader ke kuno din khoroksa personally attack rokhe kok saya jara obhai ke sanai abo borongni poisoi nugjag borong bkhaje hamia sa sijag. Next number ke vision omo joton sei important ko jodi nang leader na thangka ki ni vision nahor mung tongna nangnai ni nahor mung clear ke kaham ke tongna nangnai ni kuno ideology nahor mung kring ke nin samu sayang nai ta nang Tripura hano ba edition election no nang edisi wo painai e abdi heke nahor mung tongna nangnai aro bisi ni vision Tripura no tei ni nahor mung tamu Tripura no khaksa ke de musuk na full de na musuk na Tripura baire de nang khobui na musuk abo ni nahor mung clear kaham na nangnai ige strategic and critical thinking te kaisangke ni nahor mano achieve khainani ni goal no manan bagai ni plan tongna nangnai ekdom fa critic one sogui bahai ke route map bahai ke khaike sanai e abhai ni one sognani nang inspiration khasrang ronai nang khoroksa leader ngai khasrang ronai nga nang inspired khairo kereng na nangnai ni ideology no nin vision no buino bujogui buino hamjak roi khasrang ronan nangnai humility ke koine ne eba tongkusang nang koine ne bungna nangnai nangprong ke koine ne bungna nangnai tamni ke leader ngai nang serve seba khaijangna ni sikang buino seba ma khaine hain bai nang koine ne ngna nangnai courage sahos courage mane kiriya sahos ganang ngna nangnai je khoroksa leader kiri tutei kuno dino boni o vision no sarai me kiriya sahos klai je kuno situation no je kuno jaga o je kuno jorago nang kiriya klai nini followers rong no teiduna nangai patient ke nang belai kha yo ke musuk mani nang khoroksa leader bo abha ke yo ke musuk ya sak leader ngi maya rondi Tripura hano phiok jaknani musuk nai baini yakni phiok jaknani yo ke musuk so hainbang bo onkhayesi tongwi maya no asawi bo tongsi maya bo joto hamjakma theke sokpai hamjakman bagai
phioknani sakni borokno phioknani yuk ke bukha jolo ma bagai bo ma okhanai mas ma tangai no si tongui mai abono patience decisiveness ne bo decision making bo decision khainani gorong grak ke khaiman khoroksa leader boni decision grak na nangnai ke khai bumannai ke boino bono bujogui teidulnai decision khoroksa leader nang decision si nai meya bahai ngai tang nai boino khoro bono sungai ge bo unglia khoroksa good leader bo kaham khlai decide khai manai decision nai manai ge tege sangi interpersonal communication or networking khoroksa leader nijeni follower by sagni follower by jogajog tongna nangnai leader by leader bu jogajog tongna nangnai jotobaine communication kaham tongna nangnai communication goroi kok saya abu by ngyang ge bui communication khaiprabu belaike willingly utorogani yasagnani bujognani abhaingnani ge hain bagai khoroksa leader kaham na ge bo boni followers robai communication kaham nangnai ge oino leader robai communication kaham nangnai bonsai kusukuk office robai communication kaham nangnai ge te next ge charity ge tak hamari romung kokborok ge hamari romung ba subamung romung ge nang khoroksa leader ge buino subana nangnai khoroksa leader ge nang khairoguina ya phana nangnai masaya manuya tongka ge rang thung pisang thung masi maronai roya hangka ge bo bkha sosi soya khoroksa kaham leader good leader ge buino mas maronai thangtei phaitei nijeni gariphasi maya pha inge te gesen ge charity begins at home hosa charity ge nosi ge sing khoroksa leader ge nogon hamjakna nangnai nogon pila chuba nangnai nog ni borok rok baina hamjaklaya nangnai chuba lai nangnai gesi sing leader kaham ngeiman sing nukha baksabuk sungke phataro ke kahma ke tongu no phaike bota baifa ke thalaya bibijig baifa ke thalaya ba bu phayong phai bu pha baifa na buhei baifa na e abhairok sungno ke bokuno din good leader ngimaya success ngimaya next number ke authenticity and self awareness mane bo khoroksa leader ke soi gubuina hamjaknai soi gubui ke tongnai dala rogno thokaina rogno bo hamjaya bo thokogi angnai self awareness ke sing sakni sombondi kisa awareness tongnai sinanang bono ke sing SWOT analysis behun SWOT ke SWOT S ke strengthness ke tabo educated BA MA pass ke na candidate ngani ke na leader ngani ke o ang BA pass MA pass ang sole drop ngai aboni ni strength rondi kokborok man bangla man english man hindi man abo kaisa strength ge na nukho rang pisa tong ni mam babu bu sakri khai ge nog naya nangya nang rang tong ge abo kaisa strength dobling ke weakness ge nang kisa kiri nai khitopa ab hairo ngi man ke bo ke weakness buskang basara ya buskang agore leader ke je propa buskang na nang dukhong bi kostong bi kirma sangsa jorabu ge ab hai ingra ge bo nini weakness ge bo ge leadership klaya baksa busung ge tamo u bui bulai pha accident pha bulai to line tong proke biang chol sa khari phan lungha ba sorry hai ro tong abo kaisa weakness to o ge opportunity ge nin tam opportunity no sujug no grabs khaidi sujug no naragdi opportunity for example rondi nin nukhungo nini ma babu chakri khai ba nini kaka song subanai abro bu kaisa opportunity nukhungo subanai tong hage opportunity ti ge threat sing jekono leader na sikri sokro khaijal especially political leader ge sikri sokro phatani kebang phaye kite gese ge open minded and creativity open minded bkha khulasa bkha kaham nini khogmani huimani kere ke creativity ge jara good leader ge pron
creativity ba innovative idea tong katal idea katal system abo borok toy phaine je kuno jora nang misilo phan ha bai khaya rong no khaimani ya abde herong creativity flexibility mke sung kisa bakhano change ma khaine je prophaya mane situation rong no buchigi sung change ma khaine tagro di road block lama phan ka sokha sung 10 din ni bai ka sonai 10 din karo ma ya phan 10 din ka soya tak 6 din 7 din bisingo situation emon obokhe sokphaine control ngya jat abhai situation ngna nai tongkha apro ke न yaka ipa maronai oborok ke flexibility the responsibility and dependability or reliable responsibility ke je kuno leader good leader borok responsible nanai nini saga saya kaham hamia jorao borok responsibility nanai khari thangya mane excuse phunugya ta dependable bono sung je good leader ono ke sung depend khai tongman ite next number ke patience and tenacity patience je kuno leader kaham na dorjo tui matongnai gobang ma jaga no gobang ma situation gobang ma borok rokbaina dorjo tui matongnai je leader kaham rong ke dorjo tong ige tenacity ke sung manaino sung krak klai kaham klai rongui tong next number ke continuous improvement jodi good leader ke continuously improvement thangnai kahamang thangnai tagrodi nang aisa katal party fa chengkha 100 jona bai chengkha ke tei talsa ke 1000 nai tei next year ke lakh thangnai abai ke ni followers bang thangnai integrity ka most important mane party ba group khai tong thani ke obo belai ke leader on bagai important integrity ke joto no tei tongmani thansaklai ge tei focus good leader ke boni ideology boni nahormung boni vision no clear ke focus khaine boino sanai boino bujognai ge next ke of belai ke important cooperation good leader ni kaisa quality ke cooperation taw division phana primary level phana samtang tongkha ke ba jekono activity khai tongke abai cooperation khaine next number ke truthfulness ombu khoroksa good leader ni bagi belai ke nangkungmani quality jeng kogo tong sotto mebo joyete kubisi keplai nai phiaba kubui bai tong nai ke tagni jugo belai ke kosto man tam ke sangsara prai boroksi 90% 95% se kubui bai kari kha hainma je borok kubui bai tong nai bopui lale dukho kosto manai kintu joy ingthanai ke next number ke accountability ke commitment hai je nung go semani bono hisab rona nang nin followers rongno nin public rongno hai ke sung khaine hi go semani ikle khailha for example bud ni sakang kabang ma leader go se phiaba bud paibe ke makhangsa nukjage ab hai ingna kare bud paibe lenge sung oron nirongni area lama sna hi go semani ikle lama tabuk ang snai roitong e ab hai ke ingna nangnai obviously good leadership ni quality next number ke loyalty ke je good leader ni ga ke loyalty tong boni organization proti tam ke organization ni proti boni loyalty hamjak sogmani priority rogui samkhlaini priority rogui tisana ni torona ni logna ni aron bon bukha tongnai impression management bo ga ke good leader ni ob kaisa quality impression ke boro rogna impress khaine ni interest to borongani katal scheme rok ba katal idea rok toy pheke borok rok impress ke borok phai rodi just chini leader on chehara rok phan ba dress rok phan baksa dress kisa juda rok khai impress rok khai abo haita bo leader ni quality o kalai ke next number ke assertiveness khoroksa good leader ke bo kok saprong ke kubui hin bo wansung ha ke kaham hi wansung ha ke bno bo kirigi tongya bo bono direct ke sanai bon assertiveness te next number ke personal happiness khoroksa good leader ke khatungma bai khajama bai ne samkhlaine hai ke bui followers ro no ba u leader no logero yang naita
सेलेदतै कस्तों जाग माहाय जाजायां माहाय खायला के केबो लगे रयां नेक्स्ट के सेल्फ बिलीफ हंका के जों साकसागनो बिसास खायनो नांनाय आं बनो खायमानाय हिनै बिसास खायमा नांगोन अरन जों पहिला जों सामानि शॉर्ट एनालाइसिस साकसागनो एनालाइसिस खायला के न सेल्फ बिलीफ सब फैनाय इतेगे डिसिप्लिन खरसा गुड लीडर नि डिसिप्लिन तंनो नांनाय जेकुनु मीटिंग रो के टाइम दे थांनो नांनाय बिनसे सिगां थांखि बेलायखे जानाय डिसिप्लिन खलायो निनि कामा सुमारावबो डिसिप्लिन नां नेक्स्ट नंबर के एम्पैथी हंका के नों खरकसा बरकनि दुख कष्ट न बिसिंगो बुसिमानि खरकसा बरकनि फिलिंग वन सुगमानो नों बुसिगै मामांगन आबो हंका गुड क्वालिटी ऑफ गुड लीडरशिप नेक्स्ट नंबर के एप्रिसिएशन नों खरकसा लीडर के निनि फॉलोअर्स रक साम तांमारनो वाइस वेरी गुड जाखानो नायथखानो ओम हायके खायनो नांनाय हामसखारकनि होना नांनाय ते नेक्स्ट के ऑर्गेनाइजेशन खरकसा लीडर के ऑर्गेनाइज के तंनो नाङो ऑर्गेनाइजेशन रक तैयै टाइमली मीटिंग रक खायनो नांनाय शेड्यूल रक गाहाम के स्नानो नांनाय साबो बफ्रो थांनाय साबो बसगाङो फायनाय अब तो हेरो गोबां मा ऑर्गेनाइज्ड के तंनो नांनाय ता एबिलिटी टू डेलीगेट खरकसा लीडर के बनि क्षमता तंनो नांनाय जेकुनो सामुंनो तै थांनानि जेकुनो जागाव ब प्रेजेंट खायनानि बनि एबिलिटी तंनो सामुंनो बसगां खायनानि बा प्रेजेंट खायनानि कुनो बरक रक बाय कक सानानि मालायनानि आबो बनि कैपेसिटी तंनो नांनाय खरकसा लीडर के जतो जागानि रिप्रेजेंट खाय कक रक सायनानि थांगानि सामुंरनो बनो गांसगां दै दुलै खायनानि आबो ओंका लीडरनि क्वालिटी केते गायसां के लर्निंग एजिलिटी मीन्स बो हंका के जों नों वानसुमन बायरे गतना ngै माने हाउ टू थिंक एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन क्विकली बनो होनो लर्निंग एजिलिटी ग्रेटिट्यूड एंड रेस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड हंका के जतनो जों ग्रेटफुल नाङो ता लीडर फानो निनि फॉलोअर्स रक साम तांमानि न तैबो जों ग्रेटफुल नाङो हायनबा थैंक यू रक होना कारण कायसे प्रोग्राम खायना थांखा के लीडर चक खरक साबायले जों कुनो प्रोग्राम खायमे गोबां वॉलंटियर नाङो गोबां माने मेंबर्स रक नांता के हायनबा साम रक पाइला के जेकुनो प्रोग्राम रक पाइ के बरंनो थैंक यू होना नाङो रेस्पेक्ट बरना नाङो इन्फ्लुएंस बैनि थानि निनि वान सुगमानि सग्रयमानि बा निन तंमुं जामुं बैनि थानि हागै थांमानि बनो इन्फ्लुएंस निनि वान सुगमानि निनि तंमानि कामानि बा निनि मुसुगमानो बैनि थानि हारयि मामानो के इन्फ्लुएंस सिन बररं के बैबायसि इन्फ्लुएंस खायजा सामानि नंमानि कामानि वान सुगमानि जतो इन्फ्लुएंस खायजा नेक्स्ट के लास्ट नंबर not the least खरकसा लीडर नि क्वालिटी तंगा नाङो रिफॉर्मिंग पावर इन द सोसाइटी रिफॉर्म खायनानि सोसाइटी न रिफॉर्म खायनि पावर तंगा नाङो ते बनो प्रमोट खायनानि बनि क्वालिटी तंगा नाङ जों वानसबो चिनि बरक रक पॉलिटिकल लीडर खाके ओ सीट न दखल खायि नेतांनानि मन्त्रिंनानि आसुसे वानसो खरकसा लीडर स्पेशली चिनि ताव त्रिपुरा हाव न पॉलिटिकल लीडर ननके all rounder ni one sugmung reform खायनानि one sugmung ni issue to tongno ni dabi to tongno आरो नि लगे लगे नि चिनि सोसाइटी नो रिफॉर्म खायनि नि माइनो नि बखानि कोनाव तंना नाङो आं कांगै फुनुमा बिसिंतैनो आं कामानि बिसिंतैनो चिनि कामबो डेभलप उंथों माने प्रमोट उंथों आबायके वानसुंना नांनाय चिनि तागरि साबहायनो रिसारक जों हाय दिलाय दं हायके ताग प्रमोट बुं दंगो दिगनाय रग हायके प्रमोट बुं दंगो हायबोनो बाक्सा बुक्सु तागफोन दंखो अब हाय वानसुं करिखो दिगनाय काम रंनो रिसारकनो तागफोनो लीडर तै तैना मुसुगिया इंस्टेड बैरगनो जायारो गथगियारो हनाय गोबां मा दंखो ये हायन बागै सिनि के खायजोंनि गोबां मा दं चिन त्रिपुरानि लीडरनि के खायजोंनि गोबां मा दं रंदि Kokborok bahini nang speech ronai jepropa speech ronai ke bahike ang Kokborok no 100% Kokborok words by speech romano abhai rok sung wansok nani nang reform khaina nang tabuk sung buskang
ADC इलेक्शनाव जों गोबां लिडार नुगनाय कैंडिडेट ओंनाय ओ प्रोग्राम नु नायै जदि साजाखांके एक्सेप्ट खायदि एडाप्ट खायदि सामु थेपादि जाया तंखेबा नाकारदि सामु थेपा जाखे तेबो आं खातुंनाय हाय आं जतन आनि खापांनि हामजामै याफारै क्वालिटी ऑफ लीडर नि कक सामारंनो तयै आं अरन मुथाखा जतन हामबाय।